Ibihe byiza twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri kiganiro tugiye kubabwira cyangwa se twabateguriye uko tombora z'igikombe cy'isi cya 2026 zigiye gukorwa. By'umwihariko ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA rikaba ryatangaje uburyo ibihugu 48 bizakira igikombe cy'isi cya 2026 bigabanyije mu dukangara mbere y'uko rero mbere ya tombora y'uko iteganyijwe kuwa gatanu tariki 5 Ukuboza 2025 mwibutsa ko nimba ari ngombwa mbere kuri YouTube channel mutakora subscribe reba hasi ukane subscribe kugira ngo ujye ukurikirana ibiganiro byacu bitambuka buri munsi. Nonyendikira mpumuza tega amatwi usobanukirwe uburyo amakipe agabanyijwe mu dukangara n'udukangara twateguwe n'ubera ku gakangara ka mbere kugeza ku gakangara ka kane n'udukangara tune. Rero tega amatwi usobanukirwe unamenye amakipe abarizwa mu dukangara ko tugiye dutandukanye, umenye ngo ikipe yabarizwa muri aka gakangara. By'umwihariko ngiyi ni tombora izabera i Washington DC muri leta zunze ubumwe za Amerika, ni mu gihe imikino izakinwa bikaba rero mu gihe rero imikino izakinwa bikaba bizatangazwa ku wa gatandatu tariki 6 Ukuboza 2025 muri irushanwa rigiye gukinirwa bwa mbere muri irushanwa rigiye gukinwa bwa mbere n'amakipe 48. Hakazaba rero harimo amatsinda 12 aho buri tsinda rero rizaba rigizwe n'amakipe 4. Mbere yo gutombora ibihugu bizakira irushanwa ari byo Canada, Mexique ndetse na leta zunze ubumwe za Amerika bikaba byashyizwe mu gakangara ka mbere, naho ibindi bihugu 39 bikaba byashyizwe mu dukangara tune, tukaba tugizwe rero n'amakipe 12 hakurikijwe urutonde rwa FIFA rwo ku itariki 19 Ugushyingo 2025. Ni mu gihe kandi ibihugu bibiri bizabona itike binyuze mu mikino ya kamarampaka mpuzamigabane ndetse n'ibindi bikaba bizakomeza mu mikino ya kamarampaka ku mugabane w'Uburayi, bikaba bizashyirwa mu gakangara ka kane. By'umwihariko tega amatwi usobanukirwe uko amakipe yagabanyijwe mu dukangara, dore uko ibihugu byagabanyijwe mu dukangara. Tega amatwi usobanukirwe ahangaha ni ukwitonda, be attention kugira ngo umenye amakipe ufana cyangwa se ayo wateganyije kuba ikipe wateganyije kuba yatwara igikombe cy'isi, umenye agakangara iherereyemo. Agakangara ka mbere harimo Canada, Mexique, leta zunze ubumwe za Amerika, hakaza Espagne, hakaza Argentine kwa Lionel Messi birumvikana, hakaza Ubufaransa, Ubwongereza, hagakurikiraho Brazil, hakaza Portugal kwa Cristiano Ronaldo nayo iri mu gakangara ka mbere aho na Argentine mo, hagahita hakurikiraho Ubuholandi, Ububirigi ndetse n'Ubudage. Ako ngako ni agakangara ka mbere katugasubiremo neza. Agakangara ka mbere harimo Canada, Mexique, leta zunze ubumwe za Amerika n'ubundi nibyo bizakira kino gikombe cy'isi, hakaza Espagne, Argentine kwa Lionel Messi, Ubufaransa, hakaza Ubwongereza, Brazil, Portugal kwa Cristiano Ronaldo, Ubuholande, Ububirigi ndetse n'Ubudage. Ese mu by'ukuri muri aka gakangara ka mbere ubundi wowe urabona nk'aya makipe ari muri aka gakangara ka mbere nihe ekipe uhamarwe yuko izegukana igikombe cy'isi cyangwa se izagira kure mu gikombe cy'isi? Unyandikire muri comment. By'umwihariko agakangara ka kabiri harimo Croatia, Maroc, Colombia, Uruguay, Ubusuwisi, Ubuyapani, Senegal, hakagaragaramo Iran, hakagaragaramo Korea y'Epfo, hakagaragaramo Ecuador ndetse na Autriche, hagahita hasoza Australia. Iryo ngiryo ayo ngayo ni amakipe agaragara mu gakangara ka kabiri. Muri aka gakangara ka kabiri wowe urabona n'ahe makipe azitwara neza mu gikombe cy'isi kurusha ayandi? Harimo Croatia, Maroc, Colombia, Uruguay, Ubusuwisi, Ubuyapani, Senegal, Iran, Korea y'Epfo, Ecuador, Autriche ndetse na Australia. Ako ngako ni agakangara ka kabiri. Agakangara ka gatatu harimo Norvège, Panama, Misiri, Algeria, Ecosse, Paraguay, Tunisia, Cote d'Ivoire, hakaza Uzbekistan, hakaza Qatar, hakaza Arabia Saudite ndetse na Afrika y'Epfo. Ako ngako ni agakangara ka gatatu aho tubonyemo Norvège, Panama, Misiri, Algeria, Ecosse, Paraguay, hakaza Tunisia, hakaza Cote d'Ivoire, hakaza Uzbekistan, hakagaragaramo Qatar, Arabia Saudite ndetse na Afrika y'Epfo. Ako ngako ni agakangara ka gatatu. Agakangara ka kane k'amakipe yashyizwe amakipe azitabira igikombe cy'isi harimo Jordani, hakaba Cape Verde, hakabamo Ghana, hakabamo Curacao, hakabamo Haiti, hakabamo Nouvelle-Zélande, hakabamo na Europe Playoff. By'umwihariko tombora ikaba izatangira amakipe yo mu gakangara ka mbere yose ashyirwa mu matsinda kuva mu itsinda rya mbere ariryo A kugeza mu itsinda rya Euro. By'umwihariko aya makipe yose narangira by'umwihariko imitsinda nirangira, by'umwihariko ibingiro nibirangira by'umwihariko ano makipe narangira ikazaba ikomeza ibikorwa byayo ku makipe yo ku mugabane
by'uko ari ngibi bikomeza bikomeza ibikorwa byayo ku makipe yo mu Gakangara ka kabiri. Ibyo ngibyo twe tubwije ibyo mu Gakangara ka mbere, ibyo mu Gakangara ka kabiri nako rero ndetse na ka gatatu na ka kane byose bizaba bikurikirana uko Agakangara ka mbere twagahereyeho kugeza ku Gakangara ka kane. By'umwihariko mu kugaragara by'umwihariko mu Gakangara ka mbere, Canada, Mexique ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba ari byo bizakira rino rushanwa birumvikana, bikazaba rero bifite amabara abiranga abitandukanye n'andi makipe ndetse kandi n'amatsinda bizajyamo akazaba ari byo bibanza. Mexique ikaba irangwa n'agapira k'icyatsi, ikaba izajya mu itsinda A cyangwa se itsinda rya mbere. By'umwihariko Canada ikaba izajya mu itsinda B, ikaba irangwa n'agapira gatukura, ni mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zajya mu itsinda D zikazaba zirangwa n'agapira k'ubururu. Andi makipe rero icyenda yo mu Gakangara ka mbere by'umwihariko akazaba arangwa n'utundi dupira dusa twayo bwite twihariye. Sibyo kandi gusa FIFA yanashyizeho inzira ebyiri amakipe azanyuramo narenga amatsinda kugeza muri kimwe cya kabiri, aho Espagne ndetse na Argentina biri mu bihugu bya mbere ku isi ubu ngubu biyoboye ibindi muri ruhago. By'umwihariko kuri aya makipe akazaba anyura mu nzira ebyiri zitandukanye kubera ko niyo makipe akomeye. Sibyo kandi gusa ni nako bizakorwa hagati y'Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Ubufaransa n'ubwa gatatu, Ubwongereza n'ubwa kane. Amakipe ntabwo yemerewe kuzahura ubwayo, ari mu nzira ebyiri zitandukanye. Sibyo kandi gusa hanagaragajwe kandi ko mu by'ukuri nta tsinda rizaba rifite ikipe zirenze sibyo kandi gusa hanagaragajwe ko mu by'ukuri nta tsinda rizaba rifite ikipe zirenze imwe zo ku mugabane umwe, uretse ayo makipe ya UEFA A azakinirwa n'amakipe 16, ariko nayo akazaba atarengeje amakipe abiri mu itsinda rimwe. Igikombe cy'isi cya 2026 kikazaba gitangira ku itariki 11 Kamena 2026 kikazasozwa ku itariki 19 Nyakanga 2026.